Jehovah notigonera Jehovah Mnyazi angifuni ukuphuma namhlanje endlini yazi ufuna ukutshona ngisendlini today anokunikana wasathi bamukele nayo nalesi akunika mbatya zam nikai unokuzura karara tosara chakagara chiona ya ndiye ndikure ndoda kusora ndapa pamba nindawo futhi ngisendlini namhlanje akhathele mpela sebenza iviki lonke leli ngisebenza shuwa namhlanje ngifuna ukuphumula sha uzomukana ningirikini anonomuka kumatheni zuva radai apa asikuenda kubasa mukadzi wacho zvinobuda here naizvozvo ngifuna ukuphumula sha zvina basa tongoswera chakagara sebenza iviki lonke leli ngisebenza shuwa namhlanje ngifuna ukuphumula sha zvina basa tongoswera chakagara kwapa anditika kuna unopenga here iwe unorwara here iwe ndoda kunonika zvenayo auchananika chifa kwavhumana ungapinde pana patakarara ndoda kunonika mukarara kusvika manaini munomaaamunozokuti patinonika wachindaapo naimi patinonika wachindaapo saka uda murume aiwa ndoda kupfura zvindoda kunonikirira chimuka izvo uyu ngaanokwana uyu anoti bhoa kudhara uhlala naabona order bheka manje vanhu vese imba yatiogara kwese kumaketeni uku aiwa musarira kumaaaisako ndeichi ndoda kunonika kupenga here aiwa ndoda kunonika washini yako chimukai muka chimukai wazosijayela lapha wena mani hamba kachana le aiwa ndakunonika washini kundokwati kunika washini maziziva tikufura nepanapa ikundokunonika washini andisana ndakatoshaya murume kushata kunge amashona anko siyamaka maziziva kuti ndiko ikwakako